Before turorete ndeto icio cia tiga Triza na gikeno kinene, maafitha a borithi ni makoro makinyita TikTok ori ngumo muno uikaine ta Rish Kamunge kuona kuratuika akoretwa kihenia mbeu njithi ni akumathera mawira mabũrũri ma nanja. Jobs za Mauritius bado ziko, especially cleaning, waiters and chefs. Kuringana na ripoti ya borithi, Rish Kamunge arakoretwa gikungia mbeu njithi wara ati ni akumethera mawira mabũrũri maya ma nanja, no riria Akenya aya mamune mbeca ciao, Kamunge agakorwo akimakungia wara kuona aingi ao ona matirakinyaga nginyagia ikinya riu ya kumbuka nginyagia mabũrũri macio. Aingi ao ni makorirwo magithie nginya ofisi ciao makidemand Rish akorwo agicokia mbeca, na hau niho maafitha a borithi makorirwo makiingirira na makorwo makimunyita. Director alituambia yeye yuko Mauritius, kuna kazi ziko tayari, ukienda kazi utapata, anza na kazi yenye kwa tayari. Rish Kamunge is a scam. Tunawambianga hapa kila siku. Nilianza kuambia kutoka mwezi wa 5 last year. Saizi Rish Kamunge kuna wasichana alipeleka Mauritius na visiting visa. Ate mkifika airport mupewe entry, mutanitafuta niko Mauritius. Those ladies walifika airport walinyimwa entry. Kutafuta Rish Kamunge wakasikia hayuko Mauritius, he's not there. Tell me the state of the ladies now at that particular country. Triza ni aihuro ni gikeno riria arata ake makoro makimu surprise na kiundu kia mutiga akengete muno. Triza arauga tiga ni witikio wake hari Ngai, we ndangierirwo ni mundu ati no akorwo akihanikirwo ni maundu ta maya muturire-ini wake, na akorwo agitikia kambuni ino ya Totos Kenya iria amuheire wira ta brand ambassador ni yathie an extra mile gwikira Triza ona billboard, na ni ukuona uria Triza agikorwo akiamukira ndeto icio. Your best picture jana. I wish you can itisha. Na vile niko na picha zake moto. Najua uzuri I can change even after a month. After a month, yeah, sure. And call Kin Makeup Services to Ila gwetagia bisha njega. Hata sikuweka nyali tu, majua alikuwa ameangalia side nika